Sanibonani babukeli, kusaseyilwe champion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyo emafikhi ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala. Kwazise nawe ngaba naso isibindi sokuthi uzovela ngaphambili. Nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Hawu bayabhala abantu. Bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibeseke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje ke Nkosi yamsenekela udaba lana. Udaba silenekelwa umama. Umama ulebeka kanjena before nje silebeka mangiqale ngidlule ejusini. Umama uleneka kanjena udaba. Sanibonane emafikini. Ngiza nodaba lamanyala ehlela ingane yami. Ingane yami ina 17 njengamanje kodwa ehlelwa ilamanyala ina 14 years. Kunothisha owayithanda kakhulu esikoleni ingane yami. Eyithanda eze nayo nenamba yami angifonela abuze ngoboy ukuthi useyenzile homework uboy uperforma kahle esikolweni njalo nje hleze encoma uboy makuthiwa kaya ngesikoleni uyena ozangifonela kuqala ayibo uboy angimbona esikoleni yini kwenze njani. Hayi uyagula uboy all right ngicela ukuthi ke umphathisele incwadi kusasize nencwadi kadokotela so that kuzabonakala ukuthi ubegula ngempela all right nje kuthisha nje omnakekele ngibona ukuthi wazi wamthanda ke umntanami lo and uboy phela ubengekho clever kangako nje ngisho ngithi labantwana abama hard work hard work uboy hayibo uyamthanda nje lo thisha uyamthanda lo thisha ngizoqaphela uboy mayina 15 ukuthi ayikhona uyalova esikoleni uboy manje boy kanti yini kwenzakalani ngawe walova kangaka esikoleni hayi uboy akasho hayi ngiqaphela ukuthi no lo mntwana ikhona inkinga ngithi yazini because akafuna uopen up kimi ngcono ngimise kwi psychologist hayi ngimise kwi psychologist khulume naye ke nangempela boy yini kwenze njani uboy ashonele nale psychologist kunendlela zayo ke imncenga azagcina sesho umntwana ukuthi hayi usesaba ke esikoleni yini usabani hayi ngesaba ukuthi uthisha uyangibamba angenzisa izinto nokungithatha mengabe siphuma esikoleni siyodlula kakha angenzisa izinto abesangithatha ayongidropa ngasekhaya vele bengingamind ke noma ezodrop uboy because ngiyamazi ukuthi uyamthanda nje kancane. Hawu kunjalo namanje wena usabelana hayi mina ngiyasaba like umdala kumina so yonke lento engiyenzayo angenzisa yona angizizwa kahle ngayo yaqala kanjani lento asiseneke sonke kuboy story ukuthi hayi umisi njalo ngebreak wayehleze emshela amalunch yamthengela izinto ambiza azohlala naye eclassini baxoxe then ngelinye ilanga wathi ucela ukuthi amthatha ahambe naye bawudlula endlini then uzabe sesemdropa nangempela bawudlula endlini mabedlula endlini afika amqabule abesatshela uboy ukuthi hayi boy yonke into esiyenza mina nawe ungakulingi uyitshele umuntu njengoba siqabulana nje ungatshela umuntu lento iphelele phakathi kwethu nangempela kuboy ayike yaphelela phakathi kwabo qhubeke kalibeka uboy udaba hayi then umem ke masiqabulana kanjalo bese wangithatha saye ekamelweni lakhe wathi wangibuza ukuthi ngiyazi ngithi ukuthi uyangithanda ngamtshela mina ukuthi yebo ngiyazi wathi njengoba engithanda ke naye ufuna ukuthi ngimthanda ngimtshele nami ngiyamthanda abesathi ke konke sisakwenza lana ucela ukuthi kuphelele kuthina wayesana 14 kuboy ngaleso sikhathi qhubeke kuboy nesitolo abeseka akhumule abesalentoza lale angikhumule nami abesathangize ngizomkhotha lana akhomba into yakhe then ke ngabe sengayikhotha ke nami kodwa ngethukile ngisaba wangincenga wathi hayi ngingesabi ngethuki yena usasemncane kabi usaseyintombi encane so ngethuki nje ngimthathe njengentombi yami hayi ke ngimunce mangiqeda abesathi mangigibele ngaphezulu angigibeze ngaphezulu abesathi ngenze into yamayivusa imunce nayo yavuka wabese wayifaka kuye wathi ngamenza wabese ke wangithatha wangifaka eshawini wathi ngigeze ngageza wabese ke ngagqoka
wathi ngibise ngigibele emotweni wabese ke wangigodusa noma ifika wangidrop wathi ngingayixoxi lento uzangipha imali ngakusasa nangempela wangipha imali u50 wathi ngingayivezi kodwa ekhaya ngoba bazabuza abazali ngiyithathephi. Hawu boy kunjalo na ayi abese sengibiza khona lapho psychologist hayi khawufike la nomntwana usegcine elikhiphile iqiniso afika ngenekela psychologist ukuthi hayi umntwana ubeka kanje kanje. Hayibo kunjalo na yebo kunjalo. Hayi bese sihambeke nengane besathi ngiyilethe for isession elandelayo ingane ngeviki elilandelayo ngiyibuyise nangempela ingane hayi fike futhi ayicounselishe hayi psychologist icebisa ukuthi hayi kumele siyovula icala sivulele lo thisha ngoba phela uyayidlwengula lengane hayi nangempela sihambe siqale siyoreporta ku-principal uprincipal angayithembi lento because lo miss lo uthenjiwe lapha kulesa sikole ukuthi uyena nje kahle nje uqhuquzelela izinto ezilungile zodwa. Ngihambe ngemaphoyiseni hayi mangifika emaphoyiseni ngwabikela udaba ukuthi umntwana udlwengulwe omiss. Hayi ke nangempela ngibhala istatement then unesalandwe ke ayobhala esakhe then ke umntwana aqhubeka esikolweni. Kufika ilanga lokhu attend icala mas attend icala kanjalo hayi onesa umiss afika asho ukuthi hayi yena akakaza ayenze lonto umntwana umthatha njengomntana wakhe yebo vele uyavuma unokuya naye endlini yakhe because umthatha njengomntana wakhe uyamthanda lo mntwana uyi-hard work akekho clever kangako but uyamncedisa ngaso sonke isikhathi umenza nama extra classes abuza umntwana uyakuncedisa yena umiss athi yebo uyangincedisa alright manje le ukuthi uyakudlwengula uyayazi hayi umntwana phika abhekile athi hayi umiss akakaza ngidlwengule mina si right umama nje uthi wena umiss uyakudlwengula kanti velapha hayi umntwana vena angayazi lento phika umntwana abhekele athi hayi yena akakaza dlwengule akayazi leyo nto hayi bo mntwana kunjalo na yebo hayi sibuyele endlini nomntwana hayi bo manje wena sekwenze njani manje waphika ukuthi umiss uyakudlwengula hayi umntwana usethulile manje akasakhuluma boy khuluma phela yini kwenzakaleni ukusabisile hayi kangisabisanga yini kanti hayi akhonto hayi umntwana ngimncenga ukuthi hayi kumele phela siphinde siyo-attenda leli cala leli hayi umntwana athi hayi yena angekayi umiss akakaza amdlwengula ngisola ukuthi lo miss lo kusho ukuthi kukhona into ayenzile mhlawumbe umntwana umphe imali okanye umroresile angazi umenzeni hayi kugcine kube liphela kanjalo icala because umntwana uyaphika liphele kanjalo icala hayi kuqhubeke manje nginothisa lo mntwana lona manje akekho right lo mntwana uyazivalela ekamelweni mayibuya endlini yebo uyayenza homework but uyazivalela nje akahlangana nabanye abantwana kulonyaka njengoba nje sengibhala uze wabuyela kumina uboy wafika wachaza wathi mama ngiyacabanga ukuthi sengithande ukukhula manje hayi eqinisweni umiss uyangidlwengula usalala nami namanje qha wangincenga lapha wangipha imali wathi uzohleze ngipha imali kodwa manje sengiyabona ukuthi hayi lento angenzisayo nayilungile ngoba ne-LO ngiyayifunda esikoleni so ngiyayibona lento ayenza ukuthi ayilungile so angazi manje kangazi njengoba nje ngibhala bengifuna ukuzozwa kunini ngabe mangiphinda futhi ngiyovula icala ngabe basezangithatha serious yini okanye bazavene bangijikise bathi ngizodlala ngabo sacela ningicebise lapho ngiyabonga danko